Image walk the ming tabiri basungbu yumnam Anuradha Devi nei kono krumzari. Hausang maroi bapauda Gita Zenti Palanthoram Manipur su pangthokrai. Malembi hangsang ki phibam imanadra basingi numit thoram mapom kya da pangthonakrai. Lengang na khudong sabat pirakani haina ngaiduna lebiganu isana su honaduna chakhona ba honamine se haina kap and the PD Minister Al Susan Ron Haikrai. Loinana Bharat Joro Yatrada Saruki Yaru Haiba Communist Pungi Oza Ama Tabakage suspend Daukrai. Oza Pausan Nipizari Malengi Mapam Kiada Ngasi International Gita Zenti Hana Palantona Bagum Manipurasu Haidavatharamasi Impalgis Registry Governors Temple Gay Complex da Lining Laichon Amasung Sanabigi Matumina Pangthokrai Taramadu Sanskriti Vorti Manipur Brana Santuna Manipur Gay Governor Laga Nation Chief Minister Nongtoma Biren Amadi Manipur Gay Ningtho Raja Sabha ke MP Lesson Basana Zawiyam na Pangthokibani Hindu lining ge Holy Scripture Oriba Gita Haurakibage Nengsang Tauramba Aduga Mari Lainana Wa Ngangladuna Governor Laga Nation na Pondokibada Gita Haurakiba Amadi Gita na Pitiba Phaba Pausen Amadi Gita da Yauriba Kanaraba Kya ge Matangda Wapam Kya Phangdoke संस्कृत में बोलते हैं तो मैं समझ सकता हूँ इसके बहुत लोग संस्कृत में भाषण दिए हैं सुनने में बहुत आनंद हो गया सबके लिए मेरे धन्यवाद है Taramadu Saruya Kiba Chief Minister Nongtoma Birengi Maike Devisu Gitana Pitiba Makan Makakeagi Kanaraba Pausen Kyagi Matangda Wapama Kya Phongdoke Loinana Mangtharagla ba Sanskriti Launch asi Yokhana bagi pandam ka loinana tharamasi pangthopagi damak mahke maike dege sili langliba sangbo thagar pa phongdoke Manipur ki ning thawle samba sajanga zawbona su Gita da problem khudimak solve tawna bagi kanara pa pauseng kya pidi loinana miyamna thabak oina pangthokna ba hona se haiki Imphal district ke Parampa police station ge manung chanba andro parking da leiba CIA Kawa Dukanta Amagi Mamangda KG Marirom Lumba Remote Controlled IED Bomba Ama Sakang Dabasingna Korfu Manungda Haptana Tamsin Lamlay Tawdokasi Ngasi Ayupung Taramatan Makairom Taba Matamda Lambida Chatok Sasan Tawiba Muishina Korfu Asi Tenarapadagi Bombo Oibe Yai Haiduna Police Tapau Pikibane Haidiba Gari ki spare part Yonba Dukana Asi Wahingbam Cheng Cheng Se Control Doi Apopa W Jadumani Koba Wangoi Wahingbam Leka de Lebamio Emagini Taudoga Asigi Pau Pangwatigi Porampa Police Ki Timba Aduna CID Technical BDDS Experts in Kautuna Yeng Lubada Mapangang Kalaba Bomb Asig Yarambane Posakadu Bomb Ni Kanglakpadagi Manipur Police Bomb Detection and Disposal Squad BDDS K Expert Team Na Lambi Tingbagi Tabak Sataduna Amadi Akanba Section Taurang Maragda Nungtengi Punka Amakamini Nipuni Panom Tabada Bomb Adu Diffuse the Wangapki Loinana Punka Anigamini Yankaitade Rom Chatpa Matamda Baruni Chinkungda Pokayanki Haidi Hasangi Pivanda Mimana Draba Singda Polakpadagi Loinaduna Yaropa Hai Singba Singka Adubo Ningtina Sizanaba Haidabadi non-man person Amadige Hanna Punsida Mai Pakpa Ngamgani Haina Travel Affairs and the Health Minister Lepa Hogana Pondokrai Haikapopi the Labor Mission to Blind Iskuna Senduna School Asada Pangtokpa Malimgi Haksangi Pibanda Mimana Drab Singin Numitaramda Minister Na Matagewa Pamasa Pondokibane Athoiba Mitungo Ina Saruga Kiba Minister Lepa Hogina Makataraduna Hai Kanagumba Pokpatige Masada Asoiba Amata Yaraktaba Mioi Amana Maki Punsida Niamgi Yaipana Batabaka Amata Daudrabadi Mioi Adu Kunai Asida Kanadraba Mioi Amane Asagamba Mioi Aduda Tongamba Hiram Kiada Mithoi Nihelaba Hazangi Pibamda Mima Nadraba Amana Mamania Mihele Maramasina Kanagumba Hazangi Pibamda Mima Nadraba Singna Isagi Asi Halsangi Pibamda Mima Nadraba Amani Haidana Hantaba Wakala Amakhanbagi Mahuta Taibang Mapuna Popadagi Piraga Tharaglaba Haishingba Adu Sizinabatam Se
Hazangi Pibamda Mimanadraba Mui Kea Amana, Tabung Sempiba, Mapuna Mahaki Mapamda, Pitoraklaba, Magunta Adu Kangna, Honarabadi, Malemgi Apauba, Sangaraba Mui Amoiba, Garigi, Namloi the Bage, Haiba Adu, Kangna, Honabale Pigano. Bunsida Mai Papa, Soitano Oibangamane, Pongdoke. Blind Oibami Oikaya, successful Oibami entrepreneur, Masagi business, Adegi, Magi Namzaba, Tavakta Noina Ninghan Balitana, Kan Honaragadi, Success Sultanadum, Mamit Ubasinga Su, Chapman and Armai, Sumi with a Kani Havagit Hazava and Tamzadin. Ngasigi thoram maduda Mission the Blind is School Haikak Popigi Headmaster ke Parengkomna thoram mapu BJP Manipur Pradesh ke Secretary Bikram Kongkhamp amasung CAs Kingcha Maring Social Worker anina akanaba mitung sing ko oiduna pangthokiba thoram paduda school asigi mahiroi shina isai sakpa yauna tonga tongamba activity kyasu miyamda utna miyanggi pungning sangsanba amasung makoigi haithui singthoiba adu pungning thaugatuna khudon po sing pibana mapung oiba thoram sing oike Amaramda Differently Able Persons Welfare Association DAPWA Kaksingna Library and Information Center Kaksing amasung Legal Aid Clinic Kaksinga Kusamnaduna Malengi Haksangi Pivamda Mimana Drabasangi Numit Taram Kaksang Poksubat Leka de Leba Library and Information Center Kaksang Imikunsang the Bangtokre Taramaduda Naurem Nopur Bubon Chekond Kaksangi Mapuna Toiba Mitung Yambem Saita Yambem Panisha Kaksang Taramapo Amasung Naurem Chauba Associate Professor and the Head of Department Chemistry Kamanipu College Kaksangna Akanaba Mitung Saruyake Tarongi Mapungoiba Taramsang Oina DAPWA Game Member Singna Haizaba Tongantongamba Natke Oiba Taramsingi Utuna Makuigi Tawangamba Singka Adu Miamda Utpa Sangairaba Akanga Ai Singna Haksangi Pibamda Mimana Drabasu Kari Tabak Taramsing Tawayabage Hibanisangbaki Matangda Wangang Tuna Haksangi Pibamda Mimana Drabasingbo Pungning Togabage Waran Sing Pibana Mapungoiba Taramsing Oike Amaramda World Disabled Day Come Sports Meet for Persons with Disability Ge Tharam Ama Zone Education Officer Tengnopanda Amadi Special Olympic Varat Manipur Anina Punasanduna Moregi Liaison Turf Ground Pangthokre Ngasagi Tharamadada Special Olympic Varat Manipur Ge President M Akshay Kumar JTO Tengnopand Sokotlung Vaite Amadi More Government High Secondary School Ge Lecturer Jangkolant Matina Maru Eba Miyushing Oike Tharamadugi Sarukama Oina Persons with Disability Singi Oiba Tongan Ba Masana Sing Supang Thoke Ngasi December Kitanga Home International Day of Persons with Disability Ki Tharunga Marilainana Anganchang Eco Park Kaksangda Differently Able Persons Welfare Association DAPWA Kaksangi Miyusingna Ningsing Upal Thakre Mapong Kyada Pangthongna Bagom Kongmanda Leiba the Dhananjoy Physically Handicapped Residential Skundasu International Day of Person with Disability Gitarampang Thokre Typewriting Institute and Rural Development TWIRD Masa Institution Singi Oza Singh Amati Satra Singna Sarugyadana Pangthokiba Tharampa Aduki Sarukama Oina TCI Foundation Ga Kusamnaduna Institution Asige Mahiroi Amadi Oza Singda Covaxin Amati Covishield Gi Ahanba Anisuba Amasung Precaution Dose Captriba Singi Vaccine Show Tauke TWIRDS Ge Advisor B Sorota TCI Foundation Ge Dr. Sanjib Amade Dr. Britain Chingba Sangnaraba Miyokana Sarugyake Bishnupur District Oina Miyamga Mimanadraba Miyoishingidamakta Ladiba Group Amadi Organization Sink Mimanadraba Miyoishinga Aduda Amadi Kanaba Karata Oirabasu Panganaba MLA Thanga Assembly Constituency T. Robindrana Mahana MLA Hek Oiriba Makai Amadi Mahana MLA Oidrabasu Mahana Hingliba Makai Chayi Kudingi Oina Tha Amagi Tolov Amadi Chayi Kudingi Tha Amagi Pension Ge Sampam Katolagani Haina MLA T. Robindrana Kiamba Ningsang Sanglem Bisnubuda Pangtokiba World Disability Day Ge Tharamda Pongdokre
Zoning Education to Office Zone 4B Bisnupurgi Makada Inclusive Education for Disability IED Bisnupuna Sinduna Ngasi Pangthokiba World Disability Day Gi Tharambaduda MLA Thanga Assembly Constituency Chairman MSPDCL D Robindro ZDO John 4B Bisnupur and Tikan Rizit Singh Amasung Additional State Project Director SS Secondary Government of Manipur Bisheshwar Khumuksam MCS na atoiba mithunglen sing oina saruyakhe Disable oide haiduna ninghanaba tobigano amadi mama mapa singnasu masa singbo ehenba gonde sen bane khanduna hena pungling thogotpaga loinana Lengang na disable person singidamakta piriba tungan tongan ba scheme ba amadi opportunity sing ase lahokse haina social worker wangkai mayam ongbi somati debina phongdokre Ngasi Handicap Development ISD Foundation, Manipur Amadi Advocate Laishang Temp Rosemary Memorial Trust, ALRMT, Anina Kusam Naduna, Impal Weski, Lamdeng, Makalaikai de Leba Basanta Sapam, Chaubi, Training and Research Institute Complex, the Transformative Solutions for Inclusive Development, Amadi. The role of innovation in the fueling an accessible and equitable world Haibathimda Pangtokiba International Day of Persons with Disability Amadi Ahum Suba Advocate Laisang Tempros Manigi that anniversary Tharanga Marilainana Mahana Wapamasi Pondokibani. Mana Makataraduna Hai Tharamas Ina Mapam Asida Disabled Singi Residential School Amat Chalaiba Pami Haidiba Wapamba Aduda Maki Maiki dege angambam mateng pangduna atuba matamda kudol tamnaba honagani haiki. Tharamaduda State Co-Convener Sambardhini NYAS Manipur Prant Amadi National and International Awardee Oinam Indira Devi Amadi ISD Foundation Manipurgi Patron Member Chingambam Chauba Singna Guest of Honor Amadi ISD Foundation Manipurgi Chairman Dr. Sapam Jasowanta Singna Tharamapu Oina Saruyake. OBC Post-Matric Scholarship 2021 ge Sempam Ngasi Pok Mairoi Shingda Pitoktana Lady Atubada Pipam Topa Sempam Pitok Trabadi Akan Bakongsan Sanslagade Haina Democratic Student Alliance of Manipur Desangge Secretary General M. Somers in Pongdokre Ngasi Koagaitel Daleba Desangge Office Pangtopa Paugi Mipamda M. Somers in High Ministry of Social Justice and Empowerment Government of Indiana Tongan ba category da Mairo Shingda Piva Scholarship Manipur ge oina OBC Post Matric Scholarship 2021 ge Mairo Lising Kunmari Chamapan Marputra Taruki Lupa Crore Tarataretka La Kuntra Mathoirong ge Sempam Ngasi Pau Pitokana Lady Status ge per capita income number oibana scholarship ge Sempam Asina Lairik Tamba Meng Sanbada Kazakta Oirabasu Kana Kadaba Adu Pipi Dabana Awaba Mayonare. Scholarship ke Sampam Madam Chana, Pidaba Asi Libak Tibani, Adobada, Pitopom Topa, Sampam Asi, Pitonava, Legangna, Marile Nebasingda Kanatak Sintuna, Pito Hanbiu, Natrabade, Kongsang Sangsangane Haike. Mana Makatana Hai, Jay Asigi Oina, NSPG, Kutangda Scholarship, Tazanba Ado, Mahirukia di Nangaudre, Maru ina Manipur University ge tongan ba department kaya mingchanba loidabana scholarship thazan banangaudre aduna mari lainaba singna mieng sangbiduna scholarship thazan bagi matam pibiu haike Sinjata mi pantang daba haiba pandam pa amakaloinana United Committee Manipur USCM na Manipur gi tongan ba mapam singda koina chatuna paring naina chatarpa tharongge sadukamba oina ngase so Lenga ke Horticulture and Agriculture Department ka kusamnaduna nomagi oiba longi singe training program ama thobal Assembly Constituency ge manung chana leba okram mamang laikai community hall da pangthokre Thobal Municipal Council 1 ge caretaker councillor okram pa inaw tombi devi United Committee Manipur ge President Joy Chandra Pontozamb Ipsa Thobal branch ke President Biswajit Akoijamba amadi okram ba Youth Club ke advisor Yang Lim Chauba Singh Amasung Jingap Ningtau Singna Athoiba Mituk Singh Oina Saruyake Taranga Mari Lainana KVK Tawange Retier SMS Sakol Semp Sur Mongol Amadi Agriculture and Technology Management Agency ATMA
Bisnupurgi Block Technical Manager BTM Samom Pidelaxmi Anina Resource Person to Ina Sarugiaduna Lomi Singna Ningtamgi Laurok Asi Mai Pangna Kadamna Putokatage Haibagamari Laidana Hiram Kiada Wangangke Loinana UCMG Maikadage Sarugi Yakiba Lomi Singda Ningtamgi Maru Marang Kiaso Kudon Tamaki Lengana kudong saba pirakani haina miyam na ngaiduna lebigano madugi mahote isana so honaduna jakhona ba honase lengana so miyam gi yapana ba honagane haina Kaf and PD Minister L Susandron Pondokre Wafama Singasi District Handloom and Textile Imphal East Sinduna implementation of mega handloom cluster ge matangda MNS camp ama Khurai Chingambam Laikai da leba Netase multipurpose community hall da pangthopada Minister Susandron Pondokibane Mana hai pi sana ba konta yum da pitaraga pi sabidana arimbada tahanba kaya thegdare masi laibak thibane masi thoptana ba Khurai Assembly Constituency ge lekai da konta mafam sana thamduna phisabi singna khudong chana ba honaragani maduda miyoi kya thabak su phangane lengangna matam matangi matungi ina miyamgi yai phanaba thadarakane maduge kanaba su lobiyo haike Tharomdada District Handloom and Textile Imphal East Project Manager Thonau Zampe Ibemcha NISDC Purampat ke Officer in Charge Y Santi Kumar Chingambam Laikai Gram Panchayat ke Pradhan Laitikem Bump Kananbala Khurai Nandibam Laikai Gram Panchayat ke Pradhan Y Chitra Weaver Service Center Purampat ke Assistant Director M Ibohal Amadi Khurai ge Phisabi Kyaso Saruyakhe Ima Hospital Kaksang Kaitala Amadi Kaksang Bazaar Business Welfare Association Kaksang Anina Kusamnaduna Nomage Oiba Diabetes Lay Laite Kangdonaba E Changing Tobage Campa Ama Kaksang Kaitalda Pangtokre Ngasigi E Sangyang Tobage Campa Aduga Marilainana Ima Hospital Kaksang Kaitengi HR Manager and Radhamanina Pongdorapada Kaksang Kaitenda Pofam Pambi Ima Singi Asi Imung Punanaba Honabada Wana Honazari Bangakade Makoge Haksangka Pana Thamnaba Honaba Ase Ekoi Kudimake Asawa Taudanka Mamatau Tai Ayuk Angambadagi Numit Taraga Yumda Hansen Mangakta Oibana Makoge Haksangi Maramda Makoida Awat Bakaya Ama Yarabayai Makoida Maru Aina Ida Yauba Chiniki Sanka Yang Tokpage Matau Tarakpa Diabetes Ke Problem Labra Haiba Adu Matam Chana Kangdo Hobage Tangai Padabakaya Adu Yenglaga Ngasi Ima Hospital na Kaksang Bazaar Business Welfare Association Kaksang Rapuna Kosamna Duna Pangtopane Ngasi Bioi Chahunga Humpu E Changyang Tokiba Aduda Diabetes ke problem Lairamba Yawasingsu Ima Hospital ge Dr. Singna Lokatpa Yaba Tabaktaram Singsu Kangan ke Haide Lamda Masida Sahi Karagi Matunda Minority Purofa Ama Orapa Yabage Akibalaiba Maitai Mitai Puropo Constitution ge Subguard Pangsanaba Puropa Asibo Southern Tribe ge Lista Chanba Haiba Dipanasi Yamna Marim Chaba Dipanamane Dimanasida Puropa Sege Purop Kudimangna Sogapam to E Haina Yanglampa Assembly Constituency ge MLA Dr. Y Radishana Pondokre Wapamasi Southern Tribe Demand Committee Manipurna Mitei Maitebo ST List Salalu Haiba Demand Taladuna Sangsilapa Kongsangi Manum Channa Ngasi MLA Asagi Babu Parada Leba Quarter da SDDCM ge Thomi China Memorandum Bisan Balakpada Haikibane SDDCM pa Amade Mahaka Chaminere Balup Singi Thomi Singna Laktana Memorandum Bisingiba Adugi Matangda Wangaladana MLA Radeshamna Mitai Maitai na ST list Chanpa Haibasi Chamada Chama Maram Chaba Amadi Mitai Macha Ama Waibana Mahaki Maike Degisu Ihau Ase Mapana Sawale Isu Asida Puruba Asida Ladyba Mipong Kudimangna Yenaduna Labage Mahota Amato Oina Sawatuna Puruba Asibu Kanbada Mipong Kudimangna Taudang Loponto E Mahaki Oinasu MLA Ama Oina Isu Asibu Mai Paknaba Pangbaya Mating Sing Pangane Haiki Lamna Masaki Tabaka Pangdana Ladyba Naha Singbo Tabak Biba Amati Season upon Kangdana Ladyba Lamda Masaki Bamboo Singbo Center Oina on Topangamnaba Lengana
artists amadi bamboo clusters singda matang bachunaba matching amadi training piba mataktai haina indigenous community development organization sanding chief functionary karuna phongdorakle wafam asi Nungau Rokta Labour Command Felicitation Center the Indigenous Community Development Organization Sandena Amadi Saront Kant and the Bamboo Cluster Anina Sindana Pangtokpa Get Together Gi Thorunga Marilenana Paumising the Pongdokibane Tharamadada Karungna Maka Taraduna Manipur Asi Wayamna Marangkaina Pangba State Amani Maru Aina Manipur Gi Chingi District Sinka Asi Wa Marangkaina Hawi Adubo Haidaba Mafam Sinka Asi Lambi Thongka Pataba Matamga Chunaba Makalge Machin Laitaba Amadi Training Fangdaba Kea Asana Marampo Oiraga Kanaba Ipang Pangdre Kanapam Kangdana Ladiba was Sinka Asibo Sento Oina Ontoptana Lamdam Asige Semilonda Faganaba Amadi Na Singbo Tabak Biba Ngamnanaba Lengang Miang Sangba Madam Oide Haike Ngasigi Get Together Gate Haramba Aduda Saron Kanta and the Bamboo Cluster Gate Chahi Asige Toitoke Hendopa Kota Haiba Ahunda Amadi Chahi Humbogi Matakta Laiba Hal Oidaba Oidabi Kota Haiba Singda Kodor Posang Pidna Kaikunaba Otke Yamna Labak Tiba Todok Amada Ngarang Amadi Ngasigi Lonaba Hing Nongyaida Saparmina Police Station Akonba Galbung Village the Laiba Holkomang Haukit Koba Kangpopi Police Station the Constable Oiba Mioi Amana Masamaki Loina Bibo Tamtiba Monda Utukumba Posak Amana Thomlaga Halaba Matunda Mahaksu who Taktuna season of Honakre Hariba Todok Aduda Lake Jabanupi Aduki Mumming Tingbeng Haukip Kawi Todok Asagi Matanga Pamba Paugi Madunginadi Holkomang Haukip Hariba Police Constable as mentally disturbed Oiba Machang Mason Naiba Muni Heidi Ngarang asi Wahu Amadagi Mahaki Nupi Tingbenga Ningai Sangdan Nabakare Lake Mahana Mahaki Nupibu Utukuma Posang na Thomduna Halaba Matunda Hu Oiba Kemikan Kara Taxenduna Masamaksu season of Honake Adubo Matam Sana Samai Primary Health Center the Pukatuna like Nabadagi Housing Mahaki Halsangi Pibam Kudong Tinanga Oidre Makataba Langi the Malta Rimso Hospital Ripato Kre Heidi Nakalamaramda Toktok Topamda Police Amadi Forensic Team Sanction do not talk about Toktok at the Matanga Tizen Humsit Magitabak Satava Haure Haina Pausana Makatari Angom Ningto Preservation and Documentation Center Uripogna Sinduna Dr. Kunjalant Yentre Mamna Iba Puari Lairik Maharaj Kumudini Amadi Toksong for Anjanana Iba Hinglamge Nasunglangi Goba Sadeng Laidik Ngase Manipur Press Club the Pongkrai Ngasagi Tarambaduda Maibam Nabakisho Site Academy Award President Iram Damba Khorzai Apun Balov Al Momo Sangaidaba Aiba Amadi Ketrimiyam Subadani President Laikolna Atoiba Mitungland Akanaba Mitungland Amadi Taramabu Aina Sadugaki Ngasi Pundokiba Laidik Maras Kumadinegi Maramda Chiromp Rasketan Associate Professor Manipuri Department MU Amadi Henglamge Nasunglange Sarang Laidiki Matangda Dr. K. Santibala Associate Professor Manipuri Department MU na Wanganke Listening Itaratrukta Manipur Gamina Laukiba MPSC examination da contra suba rankta lakraba Moranga Sabta Constituency Thanapokbe 1 number 5 tege Prokamba Golapsau Amadi Amubi Anige Machanapa Atomba Pukramba Rakesh Shanbo Taramna Opage Tharampang Thokre New Life Foundation Manipur Childline Bisnupur Amadi Glory Children Home Committee Thanapokbe Moirangna Sinduna Ngarang L Money Memorial Training Hall Thanapokbe da Pangthokeba Taramna Opage Tharamba Aduda MPSC ki Contra Suba rank P Rakesh Chanda Achabakuton Piduna Punin Thawakre Opagi Tharampa Adugamari Lenana Challenge Bisnupurgi Director Al Pishan Apundokibada Morang Assembly Constituency Oina Matam Keagi Matunda Manipur Gamina Lawa Achawa examination to Amada Morang Assembly Constituency Deke Rakesh Chana Mai Papangam Lapasi Assembly Constituency Asige Oina Chaptop Saningani Haike Taramatuda Glory Chundrenta Homge Angang Singa Rakesh Changa Sakang Maikang Nabagi Taramsopang Toke Rahul Gandhi na Lusingba Bharat Joro Yatra da Sarugia ki Haibadege Madhya Pradesh ke Government School ge Oja Ama Thabakdage Suspend Okrai State ke Travel Affairs Department ke Bakada Kanushia da Primary Teacher Oiba Rakesh Kanojena Madhya Pradesh ke Barwani District
पांगथोकिबा कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा दा सरुक याखी हाइबदे सस्पेंड तौखिबने हाइना ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर एनएस रघुवंशना हाइखी नवेंबर के तंकुमरी दा पॉलिटिकल पार्टी अमने सिंबा भारत जोड़ो यात्रा दा गवर्नमेंट की ओजा अमा ओइरिबा कानोजेना सरुक याखिबा हाइबसे सर्विस कंडक्ट थुगाइबने हाइरे मथंग नुमित नवेंबर के तंकुमंगा दा माको सस्पेंड तौखिबने अमरमदा स्टेट कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट चेयरपर्सन के मिश्रा हाइकिबदा शिवराज सिंह चौहान गवर्नमेंट एम्प्लॉई मैम अमा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सखा सिक्ता सरुक याहली अदुबो ट्राइबल अमा ओइरिबा कनोजेना लिरुंग टेल अमा राहुल गांधी दा नॉन पॉलिटिकल ओइबा खोंसद अमादा खुदोल पिरुबदी थबक्तगे सस्पेंड तौखी हौजक अरोबदा मरोइबा पाव अमोने पिजरी गीता जयंती पालन थौराम मणिपुर से पांगथोखरे मालेमगी हंसांगी फिबम इमानद्रबसिंगी नुमित थौराम मफम कयादा पांगथोनखरे लेंगांगा खुदोंग साबा पिरकनी हाइना ngaiduna lebiganu isana so honaduna chakhonaba honaminese haina kap and PD minister Al Susendron haikre loinana Bharat Jodo Yatra da sarugi yaroi haiba government school oza ama thabakage suspend tawkhre Imes PAODAM asigi de matang asida loijare meng tabiri besang ba amukana khurumdare